one sentence. Yes. Action speaks louder than words. Action speak louder than words. Miyam closely monitor Tori, journalists Yangi, I don't know civil society sing also. Goina, he houses suspend Tori had an Quiraman Imakatan that loud topagi, press miki, Numichi the Toki, what hoxin. Numichi the Kokomigi, Moro to missing coordinator Yana had a wife out of Pumatam, Manak the Iho to the Yauriba. I go Nupi Mam, I'm going to say Lakanda, Mother the Ihosi Lotion, be aware, have a give more you waffle mam from Dorkivani. Maduga Marilina, a lot of commotion, mam, netizens in a social media, even Kokomi the forward troll to the boss mam, Tagalak, thing, they give a mam to me. Massimuna Kokomi, Karambo worry after 7 days, Lorca the Gazi mam, I never have a tare. Maduda, Mayam anticipate over. I would quickly Lakadori, but the military, the government, but local of the Taragadi, Kokominicari, Lorcanica, Conjunction, they have as a man, Yamna, Kupni, nine of closely monitored over Port Samawaki, Kokomigi, Oiva, Warep Sea, Lakturim among the government, how given the military initiative, Tokiba, Tavaxing, as equally big of a Tazabasing, Tabu in on talk to have a welcome to Kokomina Hamad the Tamki. Masiki, Iruina, Kokomina, Warep Karal Torki, the Warep Sing to the Yumpo Conjuncy, and Kanet and Sela Gimami, Nasisi, Ahmed and Missy the Tai. That's over. Miamna, Kokominicari, Warep, Lorca the Gihana Naiva, Amazon Kokomina, Loribo Warep, Anisiki Marakta, Lainava relationship, that's all coming. See, as a public, civil organization, apex body, and winner. Apex body, may coordinating body. An apex body, I think. Could manipur the Kokomi, Haria, rather. Although, quite a topos Fox, no, do that, I think organization. But anyway, Kokomi, Kokomico. I do report to the when lawyer decisions that knows the high for horse and hybrid, but for you, Pena the Baka Ponoki body. For you, tell that Toki, Willampo, covered auxiliary Panyo, I thought. Aduga, Masik is it, was it 7 days ngai habis then 7 days ngai re lore 7 days matung dang asi so kano khara office ka solon bra after curfew hours matang da koi so kholo lamani oi madusu a form of demonstration haiba tale ko protest to boy demonstration haibani adu 48 hours ki matung da kai torka dagi haibne khoi myam khwalak ni yengje including journalists khoi yawjin hai tale ko yam kup ni yengje ba hojere e hojikte ai kan myam su yeng woni khale aduna huji kan sidi malan bi thabak je ai na habi ko ko mi haijaban te kwan haije अखोगी केनो थोलक पदा अखोगी पब्लिक लीडर्स को मु ओगेरा नतगा अमो ओगेरा नत इवन केनो हाइताने अखोगी फॉर एग्जांपल डिस्कशन हाइबिरोने डिस्कशन आवर्स हाइबिरोने त्रा डिस्कशन आवर्स दिसु अखोई मीसिंग सिगी मागी डिस्ट्रैक्ट तोनबा फैननबा अदगी ऑडियंस सिदा दिस केनो बा हाइताने अखोगी कंफ्यूज अनम लेना सिगुम थौक मे आमा तौतब नते I Nigeria the Ataka Kokomida Hajabinati Kokomina 48 hours Matung Tabak Torokani. Adu Akwe Kokomitisu Achumba Apava Levaki the Maka Torokani Habisu Akwe Tazi Yengasu Legani 48 hours Matung the Gom. Munum Kanja Mam Germany Kali reporting say Miam Puna Tanami public platform Hana what it looked for Hana meeting shin by Wadanta Miam public leaders, academics, intellectuals, may your consider Zap Zaba, when a palm is Carino, a queen of palm, Kong Crabbox, Sangan again, but in the camp, effective organic, habits, they thought who consider Sangan la consider Kitan Pagadra and Caleb transparency in agitation, not wrong. And I do the rhythm Mamalensi, have never. Like Swabos at left, Sidi Makatan, come to see a heavy wine. Not that we do was the concept to lay the Hogi meetings, Malan Baitama Haitagadi, Nan, Zemiams, Pangahan Baymong, and they give a distract away Yawamo. It's from the Amon Haini, Madame Haini, BJ Pirazum Kang the Via Makan Hamemta the V, they give Tayan, that's not a report of high time. See posting the Miam Kagadi Pangam Basindo, who is the Uri and Kalewinkum. You can pull some of the people some of the time, but not all of the people all of the time. I don't know. Upon Makadi CBI Matam Haguna, Mikudimo, Matam Supa, upon Mani had can be no and hygienic. And none but the Sakpada and a Kangam Domiando, Puzikanana, Ashengmono, Kanana, Aramono, Kanana Green or you can have.
Yes, that's all. How's that's all. One time we often say, "I married then I know person judging opposite." Not just how's it lady incidents. Kaki na taba. Kokomi kaki often that na have that Manipur apex body me am lady have that UCM lady then Amuko lady Fox lady. Don't want to apex body me am lady. High apex body me am see Manipur gi tongan ba historical movement me am the yam chow na thabang loki ba. I could give mogi landmark over I could contributions me am Manipur kunai the labor look at any live often the civil society organization singi legitimate space amakak leirambasi handaki lan si horpadingi ngasi fawbada yamna chawna haibadare madugi mami tadaba lady be iho punamaksi civil society apex body amana chawna lit tawrakanda madugi da iho ama puraga chatpagi mami si yam chawna honabagi effort ama pibagi mami dudi taraga ju chapchana madugi mami di chawna tadabi film am lei aduga handak laiba wafum sina even look taraga nipanna aikoi apex body ama fawbaga chatminadana I could look at Choba, our forward the best of look on forward the Chatmin Dana. I could give Makoyo of a conjunction and have a warrior for lucky what if see I could no box Hayangi, Haidana Pangiva, I could Yaripok Lom, then Tawal, Kaching, as from the Wangzing, Hariba, a Choba blocking the habitat. Masigi blockman to Puzilla Akanda, upon look Taraga, Nipana, I could Chatmin the row having a pressman Katolaki, Matang. Swaidela iva civil society organization gi yamna legitimate of space moina mapang kan puramba manipur miyam gi aspiration of the interest moina puraga chatli haidar mayam yam thajaram bagi space amada demoralize na together degenerate torpagi mami taba haidar maduma leire habita ai hajaroi but madugi mami khara tabagi matang ama lakpase masigi mo baram sing si kari no be masigi se ozeki aina mi ngo samina no hai tagadi ai samina beno mi do madu aina mana lamjing badu ai iningde habisu orambe natraga ai mang thau habda ai thajroi adu pam de habi orambe ko but anyway let's walk side by side khud pamina samina se every confrontation thengna se akoi lan homi kan to go su any violence any agitation to kan sida club changan mina se haibagi hanale pochin nat de bida hojiki host na habi riba akoi factionalism haitar akoi manipur gi inherent toiba adugumba quality ma haitare maitei singi khakta su na te ko hujiki hariba akoigi matang sida akoi divide and rule policy singse sometimes atopa koi khangda power man sanaram godra is it part of a karma plan no have kana miyam je confuse la kana for example hujik ekem haijage akoi bamta akoi tomjana haina akoigi MP keno congress ngata to matanin but BJP di haidi palidi BJP ne wadi palis natra adu center su BJP ne leje adu khoi kitan confuse le tare adu kenan tomsan hai ma he is a social activist but he is not BJP but wadi so kuma khoi congress to ina target to BJP de su torme ko khoi tajau do wore masu adu learning point confusion nam le matam sida adu players me am le ngoni na players hai bi kram players no ha kan khoi khang do players me am su le ngoni cohort oina thabok to me am those players who are paid sen pare kan da me am the confusion chalalo sen pi kan sida akoi na pam mom da hayan biu adaga sen pi kan sida sina sa haida habi gram ni ka sen tung ga yong ga nga adu gi pot da akoi gi le pot de manipur da kanana seng mono kanana achum mono haidu yam aru watan jam di oi ba haitan sigi ne khaina kan sida the person who comes out the strongest in this particular fight haida ba ta ko karam fight no ga imale ba ki ni khunai gi nam kare sumai le ko kangu sing sida di ta seng achum mom la kan da di 시르주 아거기 다저가 아이 다저제 믿음도 아이 시게수 그 수카이디 아이나 하이닝 마카디 하야우니 아이 또는 마카디 타오니 하야우니 아람 소면은 하야도 이말레바 만니 부동도 아무던데 쌈쌈로 타와 다저로 주야 하버기 와칼론 주시는 미미 암술레는 거니 아두기 보트다 다생나 하자를 간디 칼레 간디 거기 아생만은 까이노 아란만은 까이노 하비 보트무디 tarakra haina khale but organization level dadi ai mudra comment yam ka han to ning dia ta gadi ai no hain ning se karigumba sige matam sida somna yamna asing sa kan sida miyam da pangdan gi khan ta gadi miyam gi yuhulan ga nam lai tanai na adu la kan ne senam di lero habi question du kutne bain ta so so da ikoi not particular way na ikoi civil society organization moi dokhot pe na ta manipur as a ikoi gi society ma da civil society na lori ba thodang gi sida mi yeng changa kan da ta so yam chaw ba dilemma ma lai re ba ko public lazy ikoi gi without civil society da hobo movement ma madu ikoi handak yam toin theng na re ki toin theng na ba da historically ikoi gi generation da khwai di chaw nu u ba je ngahan gi numidang gi thodok sini manipur gi MLA kun hen ba gi yum ni thomjan baje miyamna hariba miyam je uncoordinated oiba
at the same time magi tongan ba kendra amani imphal mayagi punba yawarga zo amana punda ba haitare magi kendra gi miyam singna magi du thola kan da khushang ra kan magi kendra gi MLA minister sing gi yum da thomjan bagi movement sing neba si none of the apex body aikoina hoji panari apex body ama phona thola kan da forefront da lepa kan da yawkiba movement amana teba yam unorganized oiva aduga yam specific oiba goal je kari no je assert to ya da ba pot amka oihiba mata aduda goal je numit tren mi ngai ni ko nate ta nganate ngai bade ko mi na ngai bane ngasai ki pipa sida ne ta so da lai ba question if kari gumba yamna any kind of provocation amana emotionally movement ama parza they already charged they have been charged for 18 months any situation adum no aitra bane ba mi kya na mi chani yang kai humpu sigala bani mi lising humpu hena mayu makai thadora bani deeply affected sigi fibam sida any movement ama without civil society without proper coordinating body ama yaudana ngasai coordinating body do no low role dugi wafum do no tongan bam thangra kanda apex body ama civil society organization amagi thaudang ji yaudana uncoordinated oina movement ama sagalapasina aikoi goal ama natragana vision ama achieve tawbada yam chauna apan mamu oigedra haibdo ne ta chawba swaida civil society gi achawba body singi role si leitabra haibe wahangduni ta chawba aduna lakchaningi ba wafam di karigumba sigi degeneration natragana demoralizing oiva train of civil society si maka chatha taraga di that will cause the aspiration and interest of the people kari having ta chawba history de tamudabne karigino ha kan de akhoi manipur ge great june uprising da tongan club macha mayam na ban namuk to among hai among to adagi na to UCM amuko form to krise natra akhoi gi taseng ha kan de clubs united clubs manipur all manipur natra adugi lem sing adu form to gi ran khanje ni khanje badi maram di tu kari no ha kan da akhoi gi sai thuiba akhoi gyan ta da ba adagi random orible sing do kitang mayon chatham ama lambi ama adagi lambi do kamai to chakadage kamai to chakmina sige akoina mamang thajage haibagi leadership to da thorokpa akoigi civil organizations ayam ne haita ngatene haijaba tare ko akoina khangjabuda an adugi miyam sigi leader ne na tholok tagadi miyam na pama thom mi tom to aduni hujik miyam na complain to ise noina civil organizations na akhoi gi damak ta leine akhoi represent to na akhoi gi damak ta sumai to na clubs mya mai ra pa be sbam loina mu salib nga ta ne ko komi gi manung da adu gi ota ga di huji ga haiba miyam na pa ma thok to tawiro haiba ne hairi se khara hai taring nan gi huilam pau gi leiba pau chi yoba akhoi di yarek pasing ima sing ima ga thel da yarek pa kan akhoi di registration ma khata na chathagi ni haiba gi caption ma yawuni my headlines da adu ho matun ni ko na haijere se adu ta ga de leiba civil organization sing body di yam important oi hai ta ga de moi di ta seng ha kan as a watchdog karma watchdog na kan akhoi media so watchdog ni but moi di hoji ga hariba government ki leiba akhoi gi pro establishment oi da ba akhoi gi miyam gi dam ta leiba adu gumba kenom oi ga da ni hai ta adu hoji gi miyam gi dam ta manipur gi dam ta leita ga leiba kamu sing nam kai ma soidana pro government oita gadi government na haiba government na tau haiba for example ko tai na confusion ba ade gyan manghan ba ade blame game simyam tawna ba pot ama tok ta gadi miyam su kan napi mak ti chawa na te ko do go ka chawning lenge sida chara ga hendri timing sida ade som da nomai kapak pagi ade lan chang bagi ade yung yu chena ga da leba ga chena ga da gyan men tak da timing sida di akoi miyam su ka shop ta ne ana learning point di I simply responsibility hai base quite lebak sig leader oibu singsan legidamni not only civil society but also sayana hayaiba chief minister Sri Biren Singh masu equally responsible oibunina because he is the administrative head of the government congress is not tenu jiga wari bo haije congress but not congress hai but akoi accountability as a journalist is that core komina karigumba miyam thajaba mang poita ko akoina su sumai to na miyam sumai hainare haibusima mathok tai kari gin kan moida kaimba miyam na misinterpret lan to mota sumai na miyam na khala male ko ha ta de akoi sumai to si apabam to si sumai to na miyam gin to ko tholok pani ar da de akoi pro government ti natte but sometimes government ka leiba
this Dyson relation sig markil lang dayam di oibusu exactly tajo aduni ya maru is adwai du ne adugi role du yaudo the yaro ta joba adu sida ai ta joba the maru wang ma mulak sani this will be the final question ngahan gi emotions masigi emotion outburst aduga public ki blunder ni dana creator is ai yum sangsan yum mai thabe yauri ni totally yum je mai tumna thagi vele khargi yum yauri thugai be khai ba mayam yauri kon allegation mayam am lai lan thum mayam am sana lupa paisa yauna adagi cheng chak mayam am puthokhi bagi khochi bagi lut tokhi bagi offer mayam am lai matam du emotion du ni ta chawba ina pukhan ingi sina mioi tarukse in an act of terror slaughtered over matungda autopsy report lai angang du gi adu mai makok te skull manung da nongmai marum pale mamit nama chongthoe stabbing hanjin tawre mangonda haiba tare thangna yanbagi adugumba lakhre tira nuaitaba matam dugi emotion gi outburst to tachawa hojik se after few days kokomina ngasi shutdown lauri with the same cause ko sigi the shutdown lauri sigi sida hanagi leriba emotion outburst to luigren logodrai koi it has totally calmed down aduga logodra na chagan hojiksu madugi maichak amadi madugi China adum yam da chapchana leiri madu anytime da madu in one form ikogi react to paya hebagi wakhan kam it is still there laini laitawi yaro kind hojiki haiba akogi yamna raw oiri haidar yamna fresh oiri haidar yam nauri ba sopudo thamo ita nuai tamna habdi karam nuai te ta nupi duna angang ma cham pa kan pasa do kola kan sida ying mi yeng do thamo ida dum yu ne masi je tv yeng mi kangu myam su moi puji ha photo myam de yeng ma kan sida khangbi de mone pien da ningam da wai ta nupi da angang sing de imung nung da amain to bi ba habdi yamna nupa thok da ba ya pang da gi keno moni da tori sing da thamo de po chak pai de khona jiri chala kan sida nomai kapna ba natraga nupi sinu kallu ba ngam ba ai keno te even jiri bo osibo kanto din resign to green waibo wan hajaji adu tagdi hujiki wunji amna fresh organina seking da buje kanano have consider government su miyam gi hun kambiu civil organization su miyam gi hin kambiu academic sing adagi mimang thu kan wangang ba miyam sing su bhap tabiu hai tagdi hujiki haiba miyam gi pen da bose masigi ji huji host na haibin mana lady laitawante kari gum masigi ji hayang 48 hours ama thari role di civil society na aida agitate tom ta di escalate toma di escalate to kan sida akoina pam miyam na pam panam do phangna na ko na ba se amasu phabrai na khale kenogi civil organizations ki mathauda yes ta so ohang ama ai mr hore ai ngasa ngelam ba se kha ten khombiro ngasa ge ekhogi social media ki trend je ekoi deny to we are social media ki trend je sida ekoi ki mistrust ama la iba haitara against ekoi each other adu and again civil society ki mayok ta mayam me inari ba nganari ba mayam je sida civil society sing sina through action or through words kamain convince the way public. Last question. Yes, one sentence. Yes, action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Miyam closely monitor tawri journalists su yengi aduna civil society sing